Jednog oktobarskog nedeljnog popodneva došao je dugo očekivani trenutak. Polazak na novo putovanje. Za razliku od svih dosadašnjih putovanja, ovoga puta nisam bila u ulozi mame ili roditelja, nego prevodioca i vodiča. Na putovanje me je poveo moj tata, koji je poželeo da za svoj 75. rođendan obiđe Mediteran. Bilo je prilično živahno. Cijela moja porodica je pošla da nas isprati do aerodroma u Beogradu. Lamborghini nećeš nikad. Evo jedan opet. Putovanje na koje smo pošli je grupno i već na aerodromu se okupila nesvakidašnja ekipa radoznalih putnika. Nakon što smo prošli kroz čekiranje i pasošku kontrolu, imali smo vremena i za shopping. Našla sam ekstra suvenir za moju ćerku i već sam se osjećala opuštenije, a nismo još ni napustili Srbiju. Dear passenger, now your flight for Barcelona is ready. First going passengers business class and then our passengers. Nestrpljivi da započnemo putovanje, nismo ni obratili pažnju da naša sedišta nisu zajedno. Ispostavilo se da čak nismo ni u istom redu, međutim sve to nas nije sprečilo da ovih 2 do 3 sata uživamo u letu i maštanju o svemu što nas očekuje. Kada je avion sleteo u veličanstvenu Barcelonu, već se bližio kraj dana i mešali su se osjećaji uzbuđenja koje donosi gradski život i umora koje nas je polako savladavao. Mislim da je 9 sati. I ovdje je drugi red. Ne može da se vidi na snimku. Prvi znak da ste u Barceloni, prvi utisak je samo da je toplije nego u avionu iz koga smo izašli. Smestili smo se u hotel Villa Domat, koji je obećavao miran i opuštajući boravak. Za sve vas radoznalce, znam da vas ima, pre svega snimam neizostavni room tour. Da vidimo ovdje. Imamo još jedno veliko ogledalo za room tour i krevet ekstra. Ovdje je ormar, ima taman mesta i ekstra čadar i alarma. Imamo i sad. I da vidimo kako nam je pogled još. Tu je TV. Soba je sasvim udobna, imamo i pogled na grad, ali zov kreveta je mnogo jači. Vreme je za odmor. Prvi dan putovanja se ovdje završava, a sutra nas očekuje obilazak ovog izuzetnog grada. Good morning. Ujutru nas je u restoranu sačekao šareni doručak. Sveža peciva, topla jela, voćni sokovi i mirisna kafa za savršen početak dana. Nakon obroka spakovali smo svoje stvari i napustili udobnost hotela. Prvo jutro u Španiji. Mislim da me ništa nećete čuti. Juče je bilo samo putovanje, a danas kreće prvi dan, nalazimo se u Barceloni i obilazak Barcelone danas, ukrcavanje na kruzer konačno i imat ćete room tour na kruzeru i vidjet ćete malo Španije. Upozorili su nas na džeparaše, zato sam stala između ovih motora ovde, baš da ne može da mi priđe niko i da mi zgrabi telefon i ne znam koliko ću moći da snimam u Barceloni, ali potrudit ćemo se. Čim smo izašli na ulicu, osjetili smo puls grada i uzbuđenje koje donosi istraživanje nepoznatog.
sada smo spremni za panoramski obilazak grada autobusom. Barcelona je tokom svoje novije istorije imala 3 značajna perioda intenzivne gradnje. Prvo je bilo za potrebe prve svetske izložbe ili Expoa, koja je bila 1888. godine, zatim za drugu svetsku izložbu 1929. godine i treći značajan period je bila priprema za letnje olimpijske igre koje su se odigrale 1992. godine baš ovde. Krećemo se ka trgu Espanja i prvo nailazimo na Las Arenas tržni centar koji je smešten na mestu nekadašnje koride. Od 2012. godine, kada je korida ukinuta, kompleks je rekonstruisan u tržni centar koji sada posetiocima nudi luksuzne prodavnice, restorane i vidikovac sa spektakularnim pogledom na Barcelonu. Ukoliko dolazite na više dana, obavezno se popnite do 6. sprata, odakle se vidi ceo trg Espanja i okolina. I evo, stižemo i na Plaza Espanja, koji je okružen impozantnom arhitekturom, uključujući Nacionalni muzej umetnosti i magičnu fontanu. Usledio je uspon na brdo Montjuïc, što u prevodu znači planina Jevreja, jer se ovde nalazi jevrejsko groblje. Ovde je prva stanica na našem obilasku Nacionalni muzej umetnosti, koji je dom impresivne kolekcije katalonske umetnosti sa eksponatima koji obuhvataju različite periode i stilove. Sa ove visine se pruža predivan pogled na Barcelonu, na gradske krovove, Sagrada Familija se vidi odavde i brdo Tibidabo. Zbog velikih suša nijedna fontana ne radi, čak ni ova ovde, koja izgleda prelepo, a magična fontana je dole, ni ona ne radi, celog leta nije radila, sad je već oktobar, tako da mislim da je nećemo videti. Ukoliko vam je fontana zanimljiva, obavezno pre dolaska proverite na sajtu da li fontana uopšte radi i u koje vreme su muzičke predstave. Nastavili smo put dalje do Olimpijskog stadiona. Ovo je mesto gde se odvijaju veliki sportski događaji, uključujući utakmice fudbalskog kluba Barcelona, ali ne samo to, ovde se održavaju i veliki muzički koncerti i drugi događaji. Barcelona je ponosna na svoj fudbalski tim, a domaći teren fudbalskog kluba Barcelone je čuveni stadion Camp Nou, koji je trenutno u rekonstrukciji. Očekuje se da će se svi radovi na stadionu završiti do 2026. godine. Ušli smo na stadion, inače se ulaz na stadion plaća oko 30 €, sve živo Španci pokušavaju da unovče. Međutim, pošto ovo nije oficijalni stadion, mi smo svi za džabe. Tako da uživamo u Barceloni i kupili smo majčicu. I ne mogu vam opisati koliko sam bila zadovoljna što sam već u prvom gradu, da kažem na prvoj stanici, uspela da nađem suvenir iza sina, tako da sad mogu potpunosti da se posvetim putovanju bez opterećenja da pratim prodavnice i tragam za suvenirima. Tokom olimpijskih igara 1992. godine brdo Montjuïc je bilo epicentar svih događaja. Ovde je izgrađeno i olimpijsko selo, a sportisti su se takmičili u duhu fair igre. Pored posete Nacionalnom muzeju umetnosti i olimpijskom stadionu, brdo Montjuïc nudi još mnogo toga za istraživanje. Posetioci mogu uživati u prelepim botaničkim vrtovima ili posetiti tvrđavu Montjuïc, koja pruža jedinstven pogled na grad i obalu Mediterana.
Pored penjanja pokretnim stepenicama koje ste videli kod Nacionalnog muzeja ili dolaska autobusom kao što smo mi došli, do vrha brda se može popeti i žičarom. Ukoliko za razliku od nas imate više od jednog prepodneva za obilazak, ovaj jedinstveni način dolaska do vrha pruža nezaboravan pogled na grad, more i okolne pejzaže. Silazak sa brda Montjuic i obilazak zanimljivosti uz obalu mora obeležio je nastavak našeg putovanja. Prošli smo pored muzeja brodogradnje. Nastavljajući dalje, naš pogled privukao je Kolumbov spomenik. Visoki toranj koji dominira horizontom. Spomenik se nalazi na mestu gde se Kolumbo vratio sa otkrivanja Amerike i izvestio kraljicu Izabelu i Ferdinanda o svom prvom putovanju u Novi svet. Barcelona je inače drugi grad po veličini u Španiji, prestonica je Katalonije i destinacija ispunjena kontrastima. Dok neki delovi grada odišu starinskim šarmom, drugi plene modernom arhitekturom. Sa svojih 1,6 miliona stanovnika, Barcelona ne predstavlja samo geografski centar, već i kulturno i umetničko središte koje privlači posetioce iz celog sveta. Te nije iznenađujuće što je Barcelona najposećenija turistička destinacija u Španiji. Naša sledeća destinacija bila je Luka, gde smo imali priliku da osetimo atmosferu mediteranskog života. Sa obale se pružao pogled na elegantne jahte, ribarske brodove i živopisne aktivnosti koja karakterišu morski grad. Imali smo vremena da uslikamo jednu od najpoznatijih znamenitosti na obali Barcelone, zlatnu ribicu, skulpturu Amerikanca Franka Gehryja. Dok smo čekali autobus, pažnju su nam privukli ovi zeleni papagaji koji su leteli okolo. Lepi! Ćao, lepi! Ono što su kod nas vrapci, ovde su papagaji. Nakon što smo uživali u obali mora, uputili smo se do monumentalne Sagrada Familije, remek dela Antonija Gaudija. Stajali smo ispred Sagrada Familije, fascinirani impozantnim detaljima na fasadi i visokim tornjevima koji se uzdižu u nebo. Svaki element ove crkve je umetničko delo samo po sebi. Gradnja crkve je započela 1882. godine i traje i dan danas. Iako je projekat prvobitno dobio jedan drugi arhitekta, već u prvoj godini izgradnje je prešao u ruke Gaudija, koji je imao moderniju viziju celog projekta. Gaudi je tada imao 31 godinu. Osnovna ideja ovog grandioznog verskog zdanja bila je stvaranje hrama koji će odražavati spoj prirode i religije. Gaudi je želeo da Sagrada Familija bude knjiga u kamenu, koja će ispričati priču Hristovog života kroz arhitektonske elemente. Detalji na fasadi crkve predstavljaju biblijske scene i likove sa bogatim ornamentima i stilizovanim elementima prirode. Gaudi je uspeo da završi samo istočnu fasadu, fasadu rađanja i radosti, koju sada i vidite. Ovde su prikazane 3 celine koje predstavljaju nadu, veru i poštenje. Fasada je prekrivena secesijskim skulpturama koje potpuno prekrivaju osnovnu konstrukciju. Secesija je inače pravac umetnosti koji je širom Evrope imao različite nazive, pa ste možda čuli za bečku secesiju, Art Nouveau stil ili katalonski modernizam, kako je ovaj pravac nazvan u Španiji.
Gaudi je predano radio na izgradnji crkve, držeći u svojoj glavi viziju cele građevine i postavilo svega nekoliko skica i modela. U svojoj 62. godini je odlučio da pređe i živi u jednoj od kućica u dvorištu katedrale kako bi se posvetio ovom monumentalnom poduhvatu. Njegov život je naglo prekinut 1926. godine kada ga je u blizini crkve udario tramvaj. Sahranjen je u kripti ispod bazilike. Nakon njegove smrti radove su nastavili njegovi saradnici, pre svega Subiraks koji je osmislio zapadnu fasadu. Evo sada vidite i nju kako izgleda. Ovdje su prikazane muke Hristove, njegova smrt i vaskrsenje. Ovo je fasada žalosti, ona je novija i obložena je ugaonim statuama. Vidite i sami kako su četvrtasti oblici. 1935. godine radovi na crkvi su prekinuti u potpunosti zbog španskog građanskog rata, tokom kojeg je izgoreo deo crkve sa originalnim Gaudijevim modelima i planovima, od kojih je samo deo ostao sačuvan. Tokom 70. godina 20. veka radovi su ponovo pokrenuti. Kao što sam vam već rekla, izgradnja još uvek traje i sadašnja ideja je da se završi do 2026. godine u čast 100-godišnjice od Gaudijeve smrti. Kada se završi izgradnja Sagrada Familije, ova bazilika će biti jedna od najvećih crkvenih građevina na svetu. Brzina gradnje naravno zavisi od donacija posetilaca i u stvari zavisi od finansijskih sredstava. Radovi traju već toliko dugo da čak i oni završeni delovi se habaju i moraju biti renovirani, tako da bilo kad da posetite ovu crkvu vidjet ćete da su neki radovi u toku. U samu crkvu nismo ulazili jer je ona veoma popularna i jako puno ljudi želi da je obiđe, te je neophodno unapred kupiti ulaznice i kupovina se obavlja isključivo online. Ovo vam nisam snimila, ali oko cele crkve stoje table na kojima piše uputstvo kako kupiti online kartu, tako da je stvarno nemoguće na licu mesta kupiti, nego jedini način je preko interneta. A kada kupite ulaznice, u cenu je uračunati ulaz u muzej koji se nalazi ispod crkve. U muzeju se mogu vidjeti originalni crteži, modeli i fotografije iz Gaudijevih dana, kao i objašnjenja o najnovijim tehnikama gradnje koje se sada koriste. Iako Sagrada Familija nije potpuno prihvaćena od strane katoličke crkve, jednim delom zbog nesklada s tradicionalnim normama, a i zbog činjenice da nije završena, tokom vremena postala je simbol grada i jedno od najprepoznatljivijih arhitektonskih dela na svetu koje privlači milione posetilaca. Veruje se da svake godine oko 3 miliona ljudi poseti ovaj objekat. Obilazak Sagrada Familije je ostao urazan u našem sećanju kao vrhunac našeg putovanja u Barseloni. Ovdje je bio i pravi trenutak za kafe pauzu. Starbucksu, vreme za kaficu. Od mnoštva kafića, koje nismo znali kakvu kafu služe, odlučili smo se za lokalni Starbucks kafe. Bila je prilična gužva, kao što i vidite, ali ne tolika da ne osjetimo intenzivan miris sveže pripremljene kafe. Bio je to mali predah, pružajući nam trenutak obnavljanja energije prije nego što nastavimo sa istraživanjem užurbanih ulica Barcelone. Vratili smo se u autobus i na putu prema luci nastavili da uživamo u lepotama ovog grada. Dok smo istraživali Barcelonu, primetili smo i zanimljiv i neobičan način organizacije ulica i trgova. Kasnije smo saznali da je u 19. veku arhitekta Ildefons Serada doneo urbanistički plan po kome su ulice postavljene pod pravim uglom kako bi se olakšalo kretanje kroz grad, a svi uglovi zgrada
koje su okrenute ka trgovima su zasečeni, čime je stvoren i prostor za zaustavljanje vozila, ali i za okupljanje stanovnika. Pored neobičnih trgova, posebno nas je fascinirala scena brojnih motocikala koji su definitivno deo šarma Barselone, simbolišući slobodu kretanja i spontanost gradskog života. Uživajući u posljednjim trenucima vožnje autobusom kroz Barcelonu, planirali smo kako provesti posljednji dan pre nego što se vratimo kući u Srbiju, pošto po izlasku sa broda se vraćamo nazad još jedan dan u Barcelonu. Sada je naša lista destinacija koje moramo obići postala kraća, jer smo deo već obišli i mnogo nam je lakše da odredimo prioritete. Ono što vam sigurno mogu reći jeste da ćemo obići kuću Batlló, jer smo za nju već kupili ulaznice. Približavajući se luci, osjećali smo uzbuđenje koje prati odlazak na krstarenje. Impozantni brodovi i morski pejzaž stvarali su sliku koja je obećavala nova iskustva i avanture na otvorenom moru. Uskoro ulazimo u brod, pošto u luci smo se zaustavili pored kruzera Cunard Kraljica Elizabeta ili Queen Elizabeth, gde smo iz autobusa prešli prvo do pasoške kontrole, gde su nas slikali. Pre ulaska na pasošku kontrolu sve kofere smo ostavili tako da će ga osoblje broda doneti do naše kabine. I potom kroz ove hodnike stigli do palube broda. Ukrcavanje je prolazilo glatko, a osoblje broda nas je srdačno dočekalo. Ispred kabine nas je čekao steward, od koga smo preuzeli brodske kartice i ušli u kabinu. Odmah po ulasku vam snimam room tour dok se još nismo raspakovali. Što su teška vrata. Nisu nam razdvojili krevete. Ovdje razdvoji? Ćemo imati više prostora ako su razdvojeni. Pošto se ja tražila da budu razdvojeni. Ne, oni treba da razdvoje. Oni treba da razdvoje. Room tour. Ovdje je TV koji je uključen, pošto čudne zvuke, ne znam zašto. Ovo je room bar samo. Odmor. A imamo bade mantile. Ja pitala, kažu nema. Inače ovdje unutra je sef, trebalo je malo jače da povučem. I kupatilo. Kako smo već bili prilično gladni, a koferi nam još nisu stigli do kabine, odlučili smo se da odemo na kasni ručak kako bi zadovoljili svoj apetit. Sad ćemo ovamo, znači opšta zamuna pokušava raskontama šta je gde, pa mislim da je isto, samo ide u krug. I idemo da ručamo. Sad ćemo da vidimo šta ima. Na 9. deku smo u Lido restoranu. Punih stomaka izašli smo na palubu i uživali u jedinstvenom trenutku. Sunce je grejalo,
Galibovi su leteli iznad nas, a miris morske vode je ispunjavao vazduh. Bio je to idealan trenutak da se opustimo, razgovaramo i čekamo ukrcavanje preostalih putnika. Bio je to početak uzbudljivog 7-dnevnog putovanja. Prve večeri smo se odlučili za večeru u glavnom restoranu. Svečana večera. I to je bio zaista poseban doživljaj koji je kombinovao ukusnu hranu, elegantan ambijent i uslugu visokog standarda. Na meniju je bio izbor od 3 vrste jela, znači 3 vrste predjela, glavnog jela i deserta. Iako je večera trajala skoro 2 sata, vrijeme je prolazilo neprimetno u uživanju u hrani, razgovoru i ambijentu restorana. Bio je to trenutak kada smo shvatili da krstarenje ne pruža samo putovanje, već i nezaboravan gastronomski doživljaj. Ovdje je nestala čokoladna. Čokoladna kocka. Nakon večere izašli smo na palubu broda da još malo udahnemo duha Barcelone. I ovako se završava prva noć na brodu. Ne idemo da žurkamo, idemo da spavamo. Sutra smo cijel dan na brodu i sutra obilazak broda. Laku noć! U sljedećem videu vas očekuje dan na moru, a to znači obilazak broda. Tata i ja ćemo da istražimo brod, Smo ovdje. a vama snimamo ceo obilazak svih zanimljivosti na kruzeru, od pozorišta, restorana do bazena, sportskih terena i još po nečega. Ostanite sa nama i vidimo se uskoro!